ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Саро Холиқназарова. Салом. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоким Холиқзода ва муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Роман Скляр ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ баргузор шуд. гузориш дар ин бора. дар ҳошияи ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон мулоқоти муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоким Холиқзода бо муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Роман Скляр доир гардид. дар мулоқот вазъ ва дурнамои ҳамкориҳои байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Қазоқистон дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо ва масоили рӯзмарраи ҷаласаи навбатии комиссия баррасӣ шуд. иброз гардид ки ҳамкорӣ бо Қазоқистон дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон мавқеи хоса дорад ва ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳо аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. сипас кори ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки байниҳукуматӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии Тоҷикистон ва Қазоқистон идома ёфт. дар ҷаласа масоили рушди минбаъдаи ҳамкории байниҳукуматии Тоҷикистон ва Қазоқистон дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, саноат, сармоягузорӣ ва фаъолияти бонкӣ, нақлиёт, обу энергетика, кишоварзӣ, гумрук, маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ, сайёҳӣ, ҷавонон ва варзиш, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, экология ва ҳифзи муҳити зист мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳайатҳо ҳамчунин доир ба муҳимтарин масоили ҳамкории минтақавӣ табодули афкор намуданд. тавре таъкид гардид дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон ва Қазоқистон дар тамоми соҳаҳо рушди бемайлон пайдо намуда, натиҷаҳо дар тамоми самтҳои ҳамкорӣ назаррас мебошанд. иттилоъ дода шуд ки соли 2023 ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон 1 миллиарду 148 миллиону 700 ҳазор долларро ташкил намуда. дар сохтори савдои хориҷии Тоҷикистон дар соли 2023 Қазоқистон бо ҳиссаи 13.8% ҷои чорумро ишғол менамояд. дар ҷаласа ҷонибҳо барои боз ҳам баланд бардоштани нишондиҳандаҳои гардиши молу маҳсулот байни ду давлат ва рушди муносибатҳо дар ҳама соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар рӯҳияи эътимоди мутақобила ва шарикии стратегӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар охири кори ҷаласаи комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ санади нави дахлдор ба имзо расид. дар натиҷаи бурдани корҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз гардиши ғайриқонунӣ ба миқдори зиёд маводи мухаддир мусодира карда шуд. шаҳри ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. ҷиноятҳои алоқаманд ба қочоқи маводи мухаддир ба амният ва суботи комил, омиву осудагӣ ва саломатии ҳар як фарди ҷомеа хатари рӯйрост доранд. дар рафти гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии рақами 5 қисми низомии 0306 отради сарҳадии 5 раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон як ҳолати убури ғайриқонунии хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон бо Афғонистон ва қочоқи маводи мухаддир аз тарафи 3 нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии нашаҷаллоби мусаллаҳи афғон ошкор карда шуд. ҳангоми боздошт намудани гурӯҳи қочоқбар зарурати гузарондани амалиёти махсуси ҷангӣ ба миён омад. дар натиҷаи задухурди мусаллаҳона як нафар қочоқчӣ шаҳрванди Афғонистон Башир Валади Аҳмад тахминан 37-40 сола безарар гардонида шуда, аъзои дигари гурӯҳи ҷиноятпеша ба самти Афғонистон фирор намуданд. зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса 3 борхалтаи полиэтиленӣ бо 25 бастаи воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی رئیسیت اگنتی نظارت مواد نشادار در ولایت خطلان مواد دریافت شده واسطه نشادار نوع حشیش بوده وزن عمومیش 20 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات رئیسیت کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د، 289 قسم 3، 335 قسم 2 و 195 قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی
ادامه دارد. кооперативи тиҷоратии кишоварзии Навгилем аз зумраи хоҷагиҳои пешқадам ва серсоҳаи шаҳри Исфара буда ҷомеаи меҳнатии он талош доранд то тавассути кишту парвариши зироати гуногун ва рушд додани дигар бахшҳои хоҷагидорӣ саҳми хешро дар таъмини амнияти озуқаворӣ бештар созанд. айни замон дар қитъаҳои гуногуни ин кооператив ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. тафсилот дар ин хусус. اهل زحمت خواجگی کشاورزی نوگیلم شهر اسفاره جهت سهمگیری در تأمین استقلالیت آذوقه‌واری کشور در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیت پرثمر دارد. اعضای همه خواجگی دهقان پرتجربه سیف‌الدین رحمانوف با اهل عائله‌اش 2 گکتار زمین خواجگی را گرفته در این زمین پرورش پمیدار و بادرینگ، کرم، کارتوشکا، سبزی و پیاز را خوب براه مانده هر سال در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم باسزا می‌گذارد. هر کسی به این زمین سیف‌الدین رحمانوف می‌نگرد هوسش می‌آید چون تمام سبزوات کاریده او نشونمای خوب دارند. همینجا 2 گکتار زمین ما های من اینجا پیاز بر وقتی کاشتیم، من کرم کاشتگی، کارتوشک کاشتگی، من گونجین کرده دویم حاصل به خدا خواهد حرکت کردیم. کرمه کنده و جوشپا حاضر کرمی بیگاهشون اومدم. جای کارتوشک با تور میشونم، شلغم میکارم. جای پیاز من شلغم میکارم. تمام اهل عائله ما در همین زمیننده کار میکنند زندگی اون ناز. الان در این 2 گکتار زمین همه اعضای عائله رحمانوف ها سرگرم کارند. حالا جمع‌آوری کارتوشکا با مرام ادامه دارد. اکای سیف‌الدین میگوید که این زمین کارتوشکا نکم از 350 سنتنری حاصل میگیرد. حاصل کرم را کایها جمع‌آوری کرده به بازار برده فروخته در جای کرم باز کشتی تکراری کرم کاریدند. زیاده از 8 سال میشود که این عائله یگان سبزوات را از بازار نمیخرد و صدها کسی دیگر را با سبزوات تامین مینماید و زندگی خود را از همین حساب مییابد. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان راهبریت عالی سیاسی مملکت به مسئله با آب آشامیدنی تامین نمودن شهروندان توجه مخصوص روانه کرده است. با این مقصد در شهر و ناحیه‌ها و دهه‌ها انشاءات آبرسانی زینه به زینه تعمیر و تجدید گردیده. برای محله‌های نوبنیاد انشاءات نوی آبرسانی بنیاد کرده می شود. در ناحیه تیمور ملیک نیز برای از بین بردن مشکلات نارسایی آب آشامیدنی کارهای نظررس را به انجام می‌رسانند. همکاران ما شیرین جان سفرزاده و سیف‌الدین اسماعیلوف در این موضوع گزارش آماده کردند. تمام سالهای آخر ساکنان مرکز ناحیه تیمور ملیک از نارسایی آب آشامیدنی تنقیصی میکشیدند و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران وطنی این مشکلات برطرف گردیده ایستاده است. حالا با ساختمان انشاءات نوی آبکشی آب انبار حجمش 500 کوبمتر نیز تعمیر کرده می شود و ساکنان 2 محله دیگر از آن با آب تامین می گردند. در مرکز ناحیه باشد برای صرفه‌کارانه استفاده بردن آب برای هر یک استفاده برنده آبچین کنک وصل می نمایند. این امکان فراهم آورده است که بعضی محله ها الکی 24 ساعت با آب تامین گردیدند. مشکل استقلالیت شخصی دولت که مثال در همین ناحیه ما زیر مسئله آب تنقیصش کم شده. پیش ما این 2 ساعت 2.5 ساعت آب میداد و تو پگره یک سوت کرده مثال 2 ساعت 2.5 ساعت این زیر نمیجد کاملا برایکو واسه ما این 24 ساعته بینم آب نوشاکی تامین موزیر دیگه مسئله آب نوشاکی مثال تامیناتش خوب بهتره. بعد انجام کشیدن خطهای آب به منزل‌های استقامتی در هر یک نقطه جایگیرشوی حسابکنک‌ها قوطی‌های مخصوص ساخته شده. حسابکنک‌ها داخل آن میمانند و کارمندان اداره آب و تشناب آنها را نظارت میبرند. ساکنان جماعت دهاتی به نام سید مومن رحیم باشند با کرونا فرسوده شدن انشاءات آبرسانی بیش از 15 سال میشود که از نارسایی آب تنقیصی دارند. سال جاری با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی انشاءات آبرسانی از نو تجدید کرده شد و در آن تجهیزات پراقتدار وصل کردند. بعد تعمیر خطهای آب بیش از 10,000 اهالی جماعت مذکور با آب آشامیدنی تامین کرده می شود. این پایگاه آبکشی جماعت سید مومن رحیم می باشد.
این ناسوس‌های می‌بینید ناو تعمیر کردیم مسوس کردیم ناسوس‌های ناو موندگی می‌رو از میجو تو مسواتی راه تو جماعت سیمون رو 18 کیلومتر است از دروی شورایی بین یعنی ناسوسی موباین 1 کیلومتر خبرهای کلونه است باز ما صاحبکاری است که همیشه مثال برای تامین کردن از نو برقرار میکنه نصیب باشد همین سیمون رایی با او تامین میکنه با خبری 150 خب 13000 اهالی است در اینجا با او تامین میشه. با اطلاع مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک بعد با استفاده سپاریدن انشاءات نو آبرسانی مرکز ناحیه پورا با آب آشامیدنی تامین کرده می شود و ساکنان دیگر جماعت‌های دهات و دهه‌های دوردست زینه به زینه با آب تامین کرده خواهند شد. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه تیمورملک برای برنامه نوید. бо нисбатан гарм омадани ҳарорати ҳаво ҷавонону наврасон ба обозӣ рӯй меоранд, аммо ҳаракати об дар баъзе мавзеъҳо баланд буда метавонад ба ғарқшавӣ оварда расонад. дар ин замина аз тарафи кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон корҳои санҷишу аз назаргузаронӣ доир кардаш мешавад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон аз вилояти хатлон. алакай аз оғоз гардидани мавсими гармо чандин ҳолатҳои ғарқшавии наврасону ҷавонон ба қайд гирифта шудааст, аммо гармии ҳаво сокинонро водор менамояд ки новобаста аз талошҳои мақомотҳои назоратӣ дар чунин ҷойҳои хавфнок ба обозӣ машғуланд ки ин боиси сар задани ҳодисаҳои нохуш гардида истодааст. ғарқшавии шаҳрвандони вилояти хатлон дар соли 2023 32 нафар ба қайд гирифта шуда, дар 6 моҳаи соли 2024 бошад ба 24 нафар расидааст. ҳамкориҳо дар ҳудуди вилоят бо масъулини раёсати мориф, бо раёсати ҷавонон, инчунин кормандони раёсати корҳои дохилии вилоят дар якҷоя амал намуда баҳри пешгирӣ ва кам кардани сатҳи ғарқшавии шаҳрвандон дар кулу дарёҳо мавриди иҷро қарор дорад. ҳарчанд дар ҳудуди вилояти хатлон аз ҷумла шаҳри бохтар ҳавзаҳои шиноварӣ ташкил гардидаву шароити созгор барои наврасону ҷавонон фароҳам оварда шудааст, аммо то ҳанӯз ҳолатҳои ғарқшавии одамон дар ҷӯю каналҳо ба мушоҳида мерасад. маҳз ба хотири пешгирӣ намудани чунин ҳолатҳои нохушоянд, кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва зерсохторҳои он дар ноҳияи кушониён тибқи нақша дар назди дарёҳо ва рудхонаҳои бузург рейдҳои муштарак ва корҳои назаргузаронӣ доир мекунанд. муайян карда шуд ки ҷавонон бе риояи дурусти қоидаҳои шиноварӣ ва надоштани таҷриба дар ҷойҳои ба обозӣ машғуланд ки дар ин мавзеъҳо нишонаҳои огоҳкунандаи манъ будани обозӣ насб шудааст. зимни гузаронидани санҷишҳои муштарак масъулини соҳа миёни ноболиғону ҷавонон оид ба роҳҳои пешгирӣ аз ғарқшавӣ, риояи қоидаҳои махсус ҳангоми шиноварӣ, хусусан дар рӯзҳои аз меъёр зиёд гармӣ ва роҳу усулҳои расонидани кӯмаки аввалия ба нафарони осебдидаро фаҳмонида бори дигар таъқид ба амал оварданд ки танҳо аз ҳавзҳои шиноварӣ истифода баранд. дар ҳудуди ноҳияи кушониён аслан дар ҷамоати шаҳраки бохтариён деҳаи навобод ҳавзҳои шиноварӣ ташкил карда шудааст. дар ҷамоати шаҳраки бустонқалъа дар деҳаи лермонтов аквапарки бо шароитош муҳайё ҳаст. барои шиноварӣ кардан ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки ҷони худшона дар хатар нагзоранд. фарзандоре ки ноболиғ аст бурда дар ҳамҷа шиновариро биомӯзанд. бино ба иттилои масъулини ҳолатҳои фавқулода, ҳарчанд ин минтақа дар ҳудуди ноҳияи кушониён дохил бошад ҳам мутаассифона сокинони ноҳияҳои гирду атрофи он аз аҳолии маҳаллӣ дида бештар меоянд. ҳоло он ки дар ҳама минтақаҳои вилоят ҳавзаҳои шиноварӣ ташкил карда шудааст ва нисбат ба дарёҳо бехавфтар аст. масъулин ёдовар шуданд бештари ҳолатҳои ғарқшавии наврасону ҷавонон ин аз надонистани қоидаҳои махсуси шиноварӣ буда, онҳоро зарур аст ки нахуст дар ҳавзаҳои шиноварӣ ба обозӣ машғул шаванд ва ба ин роҳ худро аз ҳар гуна ҳолатҳо ҳифз намоянд. аз ҳудуди ноҳияи кушониён 40 километр дарёи вахш мегзарад ки ин ҳам бошад аз ҷамоати шаҳраки бустонқалъа, ҷамоати шаҳраки бохтариён, ҷамоати деҳоти заргар мегзарад. дар ин дарё обозӣ кардани шаҳрвандон қатъиян манъ мебошад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилояти хатлон ҳамбастагӣ бо шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи кушониён
با رئیسان محله لوحه‌های آویزه‌ها در اینجا منع است علامتگذاری کرده شده است. سال تا سال گرمی در سیاره زمین به نهایت زیاد شده ایستاده است. گرچند که ما مثال که کودک‌ها را بیشتر ما باید چکار کنیم؟ نظارت کنیم. در جایهایی که شناوری هست، اجازه‌نامه هست، ما باید در آنجا کودک‌ها را برده نظارت کرده و یا آبازی خودشان را کند. خیلی جوانان که بیشتر آنها مستقل هستند باید که در جایهایی که مثال که جایهای صدموی نباشد خلاصه در اونجا باید که آبازی خودشان را دوام دهند. دریاها بیشتر مثال که چی دارن؟ یک فشاری بلند دارن، بعضیشان آبازی کرده نمیتوانند، بعضیشان گرداب هستند، شاید که یگان صدمه به وجود بیاد. جایی که به خطر است برای انسان ها باید که در اونجا آبازی کنند و مثل من در شهر امروز حوض‌های شناوری هست، مرکزهای شناوری هست، خب از اونها استفاده برن در نزد خانه‌هاشون میتونن که خب بسین‌های صنعی، حوض‌های صنعی مانند خریداری کنند، مانند کودکاشون از اونها استفاده برن. خب اول آبازی را در اون بسین‌ها با اونها در حوض‌های صنعی مثال نشان دهند خیلی هم خوب میشد و نشان دادها را ما میتونیم که حالت‌های غرق شوی را با واسطه همین راه‌ها خیلی کم کنیم. من همچون مادر توصیه دادنی هستم که همین حوضا در همین شهر باختر زیادتر شود، خوبتر می شود. در دریا جوانا آبازی کم میکنن، در همون حوضا آبازی میکنن، مثال دیگر غرقشوی ها کم می شود. خیلی به مادرها هم اهمیت بتن، مادرها هم که مثال بچه هاشون به دریا نروند. در شهر باختر به حد هوا گرمه بود، هوا گرمه نمی شود. به شهروندان ولایت ختلان و همچنین مهمانانی که به ولایت ختلان تشریف میارند توصیه داده می شود که برای بی‌خطری از غرق شوی و پیشگیری این سمت از حوض‌های شناوری که برای آبازی معین شدن استفاده نمایند. در ادامه سنجش در ساحل دریای وخش معین گردید که بیشتر نورسان و جوانان را از جمله نابالغان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در بر میگیرند. به اطلاع مسئولین ساحه در سال روان 24 نفر از سبب بی‌مسئولیتی پدر و مادر و آبازی در دریاها به هلاکت رسیدند که شماره بیشتر آنها را نابالغان تشکیل می‌دهند. در این اساس کارمندان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت ختلان پدر و مادران دعوت به عمل می‌آورند که نگذارند فرزندانشان به چنین جای‌های نسبتاً خفناک رفته و به خاطر یک لحظه اینا راحت و دلخوشی جان خود را به خطر مانند. بهتر میبود آنها با استفاده از شرایط مساعد که در نزد خانه‌های استقامتی و نزد حولیگی با نصب نمودن حوض‌های صنعی راه‌های غرقشوی و هلاکت را پیشگیری نمایند. گزارش محمد رضا شریفزاده، طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و افتخار شامل شدن عنعنه بافتن اطلس و ادرس به فهرست میراث غیرمادی بشریت یونسکو نمایش آثارخانه‌ای تحت عنوان نمونه‌های اطلس و ادرس تاجیکی از فاند آثارخانه ملی گشوده شد. در مراسم افتتاحی این نمایش زیبا همکاران ما نیز اشتراک نموده از جریان آن گزارش تهیه کردند. این دستگاه که از عصر 19 باقی مانده است در گذشته برای بافتن متاع اطلس و ادرس پیش بینی شده بود. از توسط چنین دستگاه هنرمندان تار و بود را با هم آورده اطلس و ادرس می‌گفتند. هرچند حالا هم در حالت خوب است ولی برای ما تابافی نیست، بلکه همچون یک اکسپونات جالب‌ترین آثار تاریخی در آثارخانه ملی نگاه داشته می‌شود. همین دستگاه در مرکز نمایشگاهی که تحت عنوان نمونه‌های اطلس و ادرس تاجیکی از فاند آثارخانه ملی گشوده شد جای گرفته است. در نمایش نمایندگان کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کتابخانه ملی و آثارخانه ملی اشتراک نمودند. ضمن افتتاح قسمت رسمی چوربینی ناطقان ذکر نمودند که این نمایش با افتخار شامل شدن عنعنه بافتن اطلس و ادرس به فهرست میراث غیرمادی بشریت یونسکو تشکیل شده است
و هدف از آن نمایش اطلس و ادرس ارج گذاشتن به لباس ملی، بلند برداشتن قدر و منزلت این لباس که معرفیگری فرهنگ ملی است، سرعت و صفت تازه بخشیدن به احیای متاحهای گوناگون ملی. این چنین ترغیب صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی می باشد. در همین مراسم از جانب مسئولان بخش یونسکو در تاجیکستان سرتیفیکات وارد شدن متاع ملی اطلس و ادرس به فهرست میراث غیرمادی بشریت با استخوان‌های ملی تقدیم گردید. در نمایش مصوره هایی که از جانب رسامان مشهور آفریده شدند و در این مصوره ها سیمای زن مادر تاجیک در تن لباس ملی مخصوصا لباس اطلس دارند بسیار هم به صنعت بلند تصویر گردیدند. البته این از اون درک می دهد که حتی تجسم لباس ملی از مد نظر رسامان و هنرمندان نیز دور نمانده بود که این زیبایی ها را در اثرهای خود تصویر کردند. باید گفت که اطلس و ادرس محصول مهنتی دستی چون واسطه مهمی استتیکی و آرایشی، زیبایی پرستی و ذوق بدیعی مردم با زندگی رابطه ناگسستنی دارد. مردم تاجیک در شهرهای ابریشم از شرق تا به غرب در دوام هزار سالها با متاحهای اطلس و ادرس خود معروف بود. متاحهای نفیس و تعجب آور و نقش و نگار نموده ملت تاجیک در بازارهای ممالک شرق و غرب سرخریدار بودند. طرز تیار و استحصال متاحهای اطلس و ادرس بسا کهن بوده. پیدایش این متاحها از عنعنه‌های بافندگی خلق تاجیک سرچشمه میگیرد. همین است که امروزها در تمام جمهوری به مسئله احیای این عنعنه توجه خاصه ظاهر میگردد. فکر میکنم که برای زنهای تاجیک اطلس و چکم بسیار برای بانوان تاجیک زیبنده است و این اطلس و ادرس از قدیم به ما آمدگی هست. از اگر به طور دیگر گویم از بابا و بیبی هایمان و من خود آموزگار هستم، یک آموزگاری هستم که چیور و به همه دختران دخت اطلس تاجیک و چکن را می آموزم و این فکر می کنم که بهترین کرته هست که برای بانوان تاجیک. در نمایش مذکور از فوند طلایی و سرخانه ملی بهترین نمونه‌های گوناگون اطلس و ادرس تاجیکی، کرته و جامه‌های ملی زنانه با طرح و دخت زیبا و عکس و مصوره‌هایی که تجسمگری لباس ملی زن مادر تاجیک می‌باشند به معرض تماشابینان گذاشته شدند. دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنرهای ملی امکان دارند که تا 1 آگوست سال روان در سرخانه ملی این نمایش مخصوصاً دستگاه بافندگی اطلس و ادرس را تماشا کنند. در قسمت دیگری چورابینی با ابتکار ریاست کار با زنان و ویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تحت عنوان لباس ملی تجسمگری سیمای فرهنگی ملت تاجیک نمایش علمی نظریوی برگزار شد. اشتراکچیان این چورابینی وابسته به بیگانه پرستی، ترغیب لباسهای بیگانه و عنصرهای فرهنگی دیگران میان زنان ابراز اندیشه نمودند. گفته شد که در بین قوم و ملت‌ها و پیروان دین‌های گوناگون سر و لباس یکی از عنصرهای مهمی میباشد که توسط آن منسوبیت نژادی و ملی و اعتقادی آدمان را به آسانی معین میکنند. هرچند مسئله احترام گذاشتن به لباس ملی در نظر اول همچون پدیده معمولی و مقرری پذیرفته می شود، ولی مشاهده‌ها نشان می‌دهند که کوشش‌های دیگرگونی وارد نمودن به ساختار شکل گرفته آن آهسته آهسته خصوصیت تندگرایانه، نمایشگاری و زیاده‌روی تشویش‌آور را کسب می‌کند. همین گونه اشتراکچیان همایش وابسته به دیگر مسائل مورد نظر ابراز اندیشه کردند. дар пойтахти мамлакат бо ифтитоҳи ширкату мағозаҳои муосир сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва дастрасии мизоҷон ба ашёи гуногун бештар мегардад. Маркази савдои оилавӣ дар шаҳри Душанбе бо беҳтарин шароит ниёзҳои ҳаррӯзаи шаҳрвандонро бароварда месозад. ҳамкорони мо роҷеъ ба фаъолияти ҳамин марказ гузориш омода карданд. маркази савдои оилавӣ бумбумбеби зиёда аз 1 сол аст ки дар маркази пойтахт шаҳри Душанбе фаъолият дорад. дар воқеъ ин макон маркази савдои оилавӣ аст. барои модару кӯдак ҳама чизро аз ҳамин ҷо пайдо кардан мумкин аст. аз хӯроки кӯдакона сар карда то иловагиҳои ғизоӣ, маводҳои шустушӯӣ, маводҳои хушбӯӣ, сару либоси шинаму зебо, пойафзол, уребчаҳои бароҳат ва ҳама гуна бозичаҳои кӯдакона пешниҳоди мизоҷон гардидааст. маркази савдои оилавӣ бумбумбеби барои хариди либосҳои тобистона тахфиф эълон кардааст. маркази савдои бумбумбеби маркази савдои оилавӣ буда он зиёда аз 1 сол аст ки фаъолият мекунад. дар маркази савдои мо либосҳои кӯдакона барои писаракон, духтаракон, пойафзоли кӯдакон, инчунин бозичаҳо мавҷуд аст.
ки харидорон метавонанд бо дар нархҳои дастрас пайдо кунанд. айни ҳол дар маркази савдои мо тахфиф эълон карда шудааст. ҳар нафаре ки ба маблағи 150 сомонӣ харидорӣ менамояд метавонад соҳиби тӯҳфа гардад. инчунин мо тасмим гирифтем аз 1 август соли равон барои харидорон, барои мизоҷонони муҳтарам либос ва лавозимоти мактабиро пешниҳод намоем. харидорон метавонанд аз маркази мо бо нархи дастрас пайдо кунанд. муҳимтар аз ҳама молу маҳсулоти маркази савдои оилавии бумбумбеби сифати баланд дошта бо нархи арзон ва дастрас пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. яке аз харидорон ҳангоми суҳбат бо мо гуфт ки ман 1 сол аст ки аз ҳамин маркази савдо молу маҳсулоти лозимаи хешро харидорӣ мекунам ва барои ман ниҳоят писанд аст. имрӯз ман ба мағозаи оилавии бумбумбеби омадам. дар инҷо хеле чизҳои зебо, хеле чизҳои арзон, либосҳои мактабӣ, пойафзол, бозичаҳои кӯдакона, хӯроквориҳои кӯдакона пайдо кардан мумкин аст ҳамаш бо нархҳои арзон ва дастрас мебошад. ман ба ҳамаи шумо тавсия медиҳам ки аз мағозаи маркази бумбумбеби харидорӣ намоед. маркази савдои оилавии бумбумбеби тасмим гирифтааст ки шурӯъ аз 1 август фурӯши либос ва лавозимоти мактабиро ба роҳ монад. ин тасмим ба хотири дастрасии васеъи мизоҷон ҷиҳати харидории маҳсулоти баландсифату арзони мактабӣ амалӣ карда мешавад. дар шаҳри хуҷанд бо ҷалби маблағҳои бюҷетӣ ва дигар сарчашмаҳо таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимӣ идома дорад. рангу бори синфхонаҳо ва намои беруни иншоот, шишабандиву дигар тадбирҳои созандагӣ нақшаи таъмири мактабҳоро дар бар гирифтааст. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии вилояти суғд таъмиру тармими муассисаҳои таълимӣ ва омодагии онҳо ба соли нави таҳсили 2024-2025 тибқи нақша бо сурат идома дорад. зимни аз назаргузаронии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5, 6, 12 ва 27 шаҳри хуҷанд маълум гардид ки дар макотиби номбурда синфхонаҳо, долон, саҳни мактаб аз таъмир бароварда шуда, дар бархе ҷойҳо корҳои аз навсозӣ идома дорад. аксари синфхонаҳо барои гузарондани машғулиятҳои таълимӣ омода буданд. аз 1 июли соли 2024 маоши кормандони соҳаи маориф то ба 40% баланд бардошта шуд. мо аз ин бисёр хурсанд ҳастем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки сатҳу сифати дониши хонандагонро баланд бардорем. имрӯз муассисаи мо аз таъмири ҷорӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд суратҳисоби махсус маблағе ки ҷудо шудааст зиёда аз 20 синфхона аз таъмир бароварда шуд. мо ба соли нави хониши 2024-25 пурра омода мебошем. таъкид гардид ки омодагӣ ба соли нави таҳсил зимистонгузаронӣ таъмири майдону толорҳои варзишӣ тибқи нақша ҷараён дошта он то санаи 1 августи соли ҷорӣ пурра анҷом дода мешавад. мо аҳли омӯзгорони муассисаи миёнаи умумии рақами 12 шаҳри хуҷанд барои тайёрӣ ба соли таҳсилӣ 2024-25 баъди имтиҳонҳои хатм ва имтиҳонҳои давлатӣ таъмиру таъмирро ба пуррагӣ ба сомон расонидем. дар муассисаи мо 36 адад синфхонаҳо мавҷуданд ки ҳамаи онҳо аз таъмир бароварда шудаанд. муассисаи мо зиёда аз 1000 нафар хонандагонро дар бар мегирад ва барои соли хониши 2024-25 ба пуррагӣ омода шудааст. иттилоъ дода шуд ки бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд синфхонаҳои алоҳидаи мактабҳо аз таъмири кул ва аз навсозӣ бароварда шуда барои истифода омода гардидааст. ҳамчунин бо дастгирии соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳу саховатпеша синфхонаҳои муассисаҳои таълимӣ аз таъмири куллӣ бароварда шудааст. ҳамчунин дар мактабҳои дигари шаҳру навоҳии вилоят корҳои таъмиру тармим ва навсозӣ давом дошта аз ҷараёни корҳо дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. дар ноҳияи восеъ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба соли нави хониш омода мешаванд. тибқи иттилои шуъбаи маориф феълан дар ҳамаи 73 муассисаи таълимӣ корҳои таъмиру навсозии синфхонаҳо идома доранд. ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом фароҳам овардани шароити мусоидаи таълим барои хонандагон арзёбӣ мегардад. хоҷа Назриев дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад.
тобистон мавсиме ки мактабачагон дар истироҳати таътили тобистона қарор доранд, роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил омодагӣ дида истоданд. дар ин рӯзҳо дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳо дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи восеъ корҳои таъмирӣ идома доранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 воқеъ дар деҳаи тугарак, деҳоти тугарак, қисми зиёди корҳои таъмирӣ, шишавандӣ, рангу бори симхонаҳо, ҷиҳозонидани онҳо бо ашё ва воситаҳои аёнӣ ба анҷом расиданд. бинои ин муассисаи таълимӣ аз 2 ошона иборат буда 20 симхона дорад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия имсол 100 дона мизу курсиҳо ба мактаб дохил гардиданд. ин симхона бошад бо дастгирии шахсони саховатманди деҳаи тугарак таъмири капиталӣ карда шуда. инҷо дар нашра аст ки омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар шароити муосир бо усулҳои фаъоли таълим баромонда шаванд. назди ин муассисаи таълимӣ бинои 2 ошона иборат аз 10 симхона сохтмонаш соли гузашта оғоз ёфта, роҳбарияти муассиса гуфтанд ки рӯзи 1 сентябр мавриди истифода қарор дода мешавад. дар соли нави хониш дар мактаб наваргарӣ дар он аст ки мо барои 5 та симхона мизу курсии нав аллакай овардем, ози таъмир карда истодем. ба ин нигоҳ накарда мактаби наве ки барои 240 нафар хонанда ози дар омодаи таъмир аст, аллакай ки аз соли нави хониш пурра ба истифода дода шавад. ин барои 240 хонанда синфҳои 1 то 4 аллакай омода аст. аз 20 симхона 15 симхонаро пурра аз таъмир баровардем ва дар рӯзҳои наздик боқимонда симфҳоро аз таъмир мебарем ва бовар дорем ва бовар мекунем хонандагонро ки соли нави хонишро бо ҳама таҷҳизотҳои нав, бо симхонаҳои нав, бо таъмири нав пешвоз мегирем. омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил пеш аз ҳама дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 воқеъ дар деҳаи сулҳободи ҳамин деҳот ба таври хуб баромонда шуданд. дар ин муассисаи таълимӣ корҳои таъмирӣ ва омодашавии мактаб ба соли нави таҳсил бо дастгирии ассотсиатсияи волидони омӯзгорон баромонда шуданд. бо ҳамин монанд дар ҳамаи 73 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия корҳои омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил идома доранд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. дар муассисаи давлатии истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии чангоб ки дар деҳаи чангоби ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор воқеъ аст, дар даври дуюм даҳо кӯдакону наврасон аз муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор ба истироҳати бо фароғат фаро гирифта шуданд. шарҳи бештар дар ин хусус. дар асоси нақша чорабиниҳои ҷашнии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор дар муассисаи давлатии истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии чангоби ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор чорабинии фарҳангӣ, фароғатӣ ва адабӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри хубу гуворо гузаронидани таътили тобистонаи кӯдакону наврасон ва ҷалби онҳо ба лагерҳои истироҳатӣ берун аз шаҳрӣ чораю тадбирҳои зарурӣ андешида ба масъалаи таъмини истироҳату фароғат ва ҳам барқарорсозии солимии насли наврас таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. дар тӯли 10 рӯз мешавад ки дар инҷо дар истироҳатгоҳи чангоб истироҳат мекунам. ман вақте ки ба инҷо омадам дӯстони хеле зиёд пайдо кардам. дӯстони ман аз шаҳру ноҳияҳои гуногун мебошанд. хеле аз онҳо дар шаҳри Ҳисор зиндагонӣ мекунанд. ман дар инҷо бо мураббиҳоямон ба бозиҳои шавқовару завқовар ба мисли футбол, волейбол, тенниси рӯи миз, шашка ва ғайра машғул шудам. ман ба инҷо омаданам хеле хурсанд будам. ҳамин аст ки ҳамасола бо итмом расидани мавсими хониш лагерҳои тобистона фаъол мешаванд ва дар онҳо шароити зарурӣ барои истироҳати бофароғату буду боши кӯдакону наврасон муҳайё карда мешавад. ҳамин гуна як фароғатгоҳ дар деҳаи чангоби ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор дари худро ба рӯи кӯдакону наврасон боз намудааст ки то имрӯз зиёда аз 300 нафар кӯдакону наврасон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар шомил гаштаанд. зимни чорабинии фарҳангӣ, фароғатии кӯдакону наврасон намоишҳои варзишӣ, маҳорати зебои рақс, қироати шеър, сурудхониву санъати волои худро ба дӯстони нав ва ошнои худ нишон доданд. таври масъулини истироҳатгоҳи чангоб иброз доштанд, кӯдакону наврасон дар як баст 12 рӯз истироҳат менамоянд. онҳо 4 вақт бо хӯроки гарм таъмин буда пайваста зери назорати табибону омӯзгорон қарор доранд. барои истироҳати бофароғати кӯдакону наврасон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда бехатарии онҳо ҳангоми варзиш, обозӣ ва дигар машғулиятҳо пурра таъмин карда шудааст.
хабарҳо аз хориҷи кишвар. Дар зери оби дарёи Нил дар Миср бозёфти муҳиме кашф гардид.